Talo falne fa esfrai le Samoa fa popongo tala lau le tio Polynesia. Ua so o la vaso le nei vai so val aumta upua a fia ele fionga a Lise Marie Schmidt il famsino fa itu malo. E loai fo ile so peta li el famsino le sunga pali i Rosella pali. Le talo sanga le tua leo leo lo la tau whaonga ina o le whaamtalanga tustusia a papali i sea fikel. O morianga leo leo whaasanga le fionga Lise Schmidt na fua mai i le tusi na ia tusi ma avatu i leo leo e fsosoni ia i la tau. Ia la tau su enga le maliu whaafua sei o le tamaita i tusi solo o America Samoa ia Caroline Garbard i le masina o meo le lua o lua whaa. Peita i o le tusi le a Lise na ta ue el komsino leo leo i le nā taimi. E le moni mai le aise wha maoninga le umane o le susu e ngā leo leo na whaia iai. Ma fua i le mta upu le ua wha awau mai iai i le so. I le lantou talo sanga e wha o ngāl wha mtalanga a papali isia o stasio lantou moli mau. O lo te ena e Lise morianga uma e lanta le lua se fulua leo leo na whau mai lunga o lana tusi na abatu iai. O le mta upu lea e o mai nei le i maua sei unga po o ai na maliu ai miskaban. Peta i sa moli ai lana wo. Le sunga pali isia i le fasioti tangata, ai ua maliu fo i pali i ao tau fia i tanu malala, e whaatali ai lona whaamasinonga. Peitai ua tau sanga ina ia leo leo la tau wha o ngālu whaamtalanga pali i ao so i fua. Mawala awai i le se fulu i le tai au le so, mo se tali a le whaamasino, le sunga papali i Rosella. O le tau le ono i le fiafinane i le maota o le fono whaavai le i tū malo whaasale le anga lua, e wha o tuai i le afio anga o sapapali i. Le whalawi lo le au onanga ua walau li ai so se mātua. Mai whanau talavou i mātua mtangata mātua lo iei pēl whanau tau ta inga. E su e mawhia maua tūlanga tau ia o onga. O ta uel pulenga o le Pathway Connection i Samoa. O tau lamuai le fionga a fui maono mai awa whesola i paungata makirita. O le aunga laval porkala mele nei iau o atu le Universite nuu mai tūmalo Samoa. O le so e sainia i le malia ngalo ia i le afio anga leo sa papali e whai ele official fon whaavai. Mo le āmatanga o le Pathway Connection e so tanga i le BYU i Hawaii ai o le Idaho University e whaatino umamta upu i lunga o sota inga tele vave ma o le atu whātua i foi ma computers mo i lata ua mai a le stala mo le aonga. Ua whaawawai la mona langona e tangata soifua o lo tātou tūlangi il Pasifika. Tua pāta tua o taua whewaiwai inga a malo te tele le atu alapi. Le olo o eli ai le swau. Le whaalangolango i le laulangi atu e pe o Samoa. O fōlinga wa aia mai le tau le fitu i le fiafia nafi se vaenga o pamukesi u polu le vaia. Na longo tala whaita avale o le asi i le tau o le penisini e mai se lava le kiso. Ma amata laina mai ai lama i le fiafi mo le isi lima i tūla. Ai whaato a fiti i le tau fau o le swau. I le tālu se fululua le valvuanga o le po ana po. Ina ua silisili atua nei o na taunga tā le tau o le kisa ma le penisini mo le masina le nei o me o le lua o lua ono. Whātua sa i tau na sauai nā o loa talu mai le masina o iuni lua o lua lima. O tau fau o suau ule ua whailoa mai le ofiso tupe i le so. Mo le penisini ua tolu tāla 5 sene le lita. O le kisa ua whātala 5 sene le lita. Ma le kalasini le ua whātala ma le 5 sene le lita. Ua tofia i nei le fionga tapunuu pito vau mana ia Mayday el Hingo Frankies e avema prestene o le Samoa Association of Manufacturers and Exporters po le same. Le vaenga lea e whaia o loa mwhata watu i fafo. I le umane o le lato fono whaltau sangana whaia ia pia. Ai ua tofia le sunga le maunga masoi chali va ai o le vai 5 masui prestene. O le tautupe le utofia i Anish Chandra o le Vodafone. Ma le whailau tusi o le fionga Sabrina Percival o le Natural Foods. Pei tai o le fono whaatonu o le pulenga e au fia i a Four Stefan Sakedi o le Treasure Box. Luaman vai Nathan Wilson o le Wailik Samoa. Taula Papa Maria Leota Kuki. Le Maunga Robert Pereira o le Maali. Nico Vui o le Nonu Samoa ma Jacqueline Adams o le Pacific Apparel. Pei tai o le fionga tapunuu o se tamaita i whaipisine se Samoa o vea aim whaatonu a wao le laina o whalalo Frankie si le tunu po le Frankie Group o lo o ia tau la mua le pisinisi whale o loa o le pisinisi o le Sunshine Pacific Poultry po le whale moa ma wha moa ma le tongala au vexapol se whaola
i le vai po hydroponics farms. Ma le ngausia o le Cool Express ice cream, ma le fale e wha mama ai le swa vai ma wha tau. Ai o le fionga le maunga ma soe chali va ai o la va to lua mai. Wa ia toe au mai le vai lima i Samoa e ngausi ai, ma tau la mua le vai lima breweries. Ua tele le sao lona si la fia, wha tai, e wha malo si awai i le wha tupu wha ola ola i tūtau Polynesia Samoa. O le tautua wha awa o le same i tūtau wha tau ingo o longa osi. O le una ia o le si la fia, o a inga, wha whaingo fia wha tau inga, ai o le wha pa anga matu whatu si la fia, ai o awanoa mō maketi ma awanoa whainga ruenga. Olo o te ena le sunga mua au pokati tuu, molianga o le whasioti tangata na whaia leo whasanga i a teia. Le wafu ai o na whaanga solo ai nei le whamsinongo mua au mō le lua mai aso. Olo o tua iai mua au le whalawe na tupu mai no whalii. Na sa o aso ai lava le mali li o li e to lua. I le aso luas frutasio iu lai lua o lua wha o le tamai a la whaele. Ma le aso luas fululua na mali wai le li leo satini a ma mea penia mina pereti. Mai le whamsinonga le vai aso nei le li poti o le talamua na tau fia i lava i le vai ngā leo le o maa salomia. Po tua ia fo i le whalawe o ta uailunga talu mai u lailu o lua wha. O le mta aupu leo lo fonga i nei lumo o le vasenga o whaamsino langolango. Ma le fionga le whaamsino justice leo tele mata tua tangaloa. Ua mai ale mōli mau al faltua o la whae leo epifania walesi ma ia tau i whaamsino o pōkati na whanaina lona to lua. Ma ia tua ia fo i pōkati i manua sai le tino lona to lua i le fatafata manava ma le o ngā vai. E lua vai aso, lo whaanga solo ai mōli mau e lua sfulua leo. Whasanga i le o Masalomia. Tala nau nei tū la, mai lo li tio Polynesia.